پەرلەمانتاری پێشووی ئاک پارتی کە لە ئەنقەرەوە میوانی کوردستان 24 سپاس بۆ ئامادەبوونت بەڕێز عەبدولکەریم. دوای ساڵێک لە دانانی چەک لەلایەن پەکەکە و چوونی بۆ نێو پرۆسەی ئاشتی ئەتوانن بڵێن بەرچاوترین دەستکەوتەکان یاخود بەرجەستەترینیان چین کە بەدەست هاتوون؟ دەنگێوە هەندێک کات وەژمە پرس کرد ئەس باوەڕ دەکەم. بەڵێ فەرموو دەنگی جەناب دەگات هەیە. دەنگێوەژی تێ بەرێ چ بوو هەیە ئیرۆ ئەتوازم ئەزوەیە کورتاسیش وەربێژم سەرۆک کۆمارێ تورکیا ڕەجەب تایب ئەردۆغان 28 تیرمەهێ لە مەلاز گردێ بەنگاوازی کرد دوێ درا لە ئەخلاتێ وەرێ گۆ ji bo derbasbûya me dîroka me hevaltiya me biratiya me rojek taybet e. Li wir çi bû merazgirtê nav Bîzans û nav Selçuqliya de şerekî meydanî şerekî mezin çêbibû. Duî şerî de 15,000 Kurd di erteşa a Alparslan de bûn. Ve dira de Alparslan bi ser ket Roman Diyojen serokê Bîzans hat esîrkirin û wê ji wê 950 sal û vir de li Anadolê li Mezopotamya Kurd û Türk pevrê dijîn. Mesajek divê dira de hat dan. Dûr diyekê cotmeha 24 de Dewlet Baxçelî çû li meclisê cem serokê demê rahij destê wan û pirsa halê wan kir. Piştî çi bû 27 Sebatê wek îro salvegera we yê Öcalan ban kir li rêxistina xwe li PKK ku kongira xwe bicivînin û çeka dînin ji îro pê ve em ê tekoşîna xwe bi rêk demokratîk bi rêk aşîtiyane em ê bajon. Piştî PKK kongira xwe civan û biryara fesha xwe da û danîna çeka eşkere kirin. Meha a Gulanê 12 wê de sala 2025. Piştî çi bû di meha hefta di sala 25 diyazdê wê di PKK li Süleymaniyê merasîmek çêkir û sembolîk çekê xweşewitandin. Piştî di meha dîsa cotmehê de 2025 pêncê wê de komisyonek li Meclisa Tirkiye hat ava kirin ve komisyona partî tev di beşdar bûn êgid meclisê de yek tenê beşdar nebû ew jî neteweperestê partî êdinê 11 partî beşdar bûn û divê komisyona باشە بەڕێز عەبدوڕەحیم şuxulî دەوڵەتی تورکیا چ گەرنتیەکی یاسایی و دەستوری بۆ دەستخستنی بەردەوامی بەشداری ئەندامانی ڕێکخراوەکە لە کای سیاسی مەدەنی دابینەکە؟ بەێ دخوازن ئەم بێژن بریارێک زۆر و زەحمەت ئیرۆ لەسەر تێ ئاخافتن. 1970 PKK dest bi eylema kiriye bi çeka. Piştî 1984 de eylemnî mezin çêbûn, gund hatin valakirin, însan hatin wendakirin, însan hatin desteserkirin, însan derketin çiyê dora 40,000 kuştî heye bahsa 4-5,000 gundê valabûyê heye hîna bi hezara girtîgeha hat însanane diaspora gelekî însan çûnin yani biryarek dîrokî li ser wê çawa ji qada şer û pevçûnê derkeve wê qada aşîtiyê em behsa vê yad kin vê biryara ne Tirkiye tenê alaqedar dike Iraqê alaqedar dike Sûriye alaqedar dike İranê alaqedar dike lewra ciyekî Kurd lê dijîn vê biryara biryarek hevparê cîkî karekî dibil ciyê dinê bandora wê çêdibe. Îca dixwazim ez bêjim vê komisyona rola wê çi ye a meclisê. Meclis îro ji bo wek sîstema Tirkiye di çêkirina qanûna de merciyê herî desteser e. Yani qanûn divê li meclisê çêbibe. Îca çi gotin divê dira de gotin em ê di serî de
evane endamı örgüte geçek hat danin vana statyan ve çağırdı. Dilxwaz hene, militan hene, sereke hene, evana teb ve ligora kanun jwar peşeroje çi hebe لسر ویا باخبن یادنه ستاتیا اوجالانجی بخش لیدوی واری درole کی گرینگ استندی هر جاره او تشکی گدبیجه و اوه هر قاده کدنه جبو اوجالانجی بحثا ستاتیو کر هفته درباس بوی یادنه بریارا قیومه هی شهرداری قدامه برز عبدالرحیم من چونکە کاتم کەمە ئەگەر بکرێ وەڵامەکانت بە کورتی بۆی کە بتوانم زیاتر پرسیار لە بەڕێزت کەم پرسیارێکی دیکەمەوەی کە لە ماوەی ئەم یەک ساڵ تێپەڕیوە چۆن هەردوو لاتوانیان لە ماوەی ئەم یەک ساڵی ڕابردووە ئەو قەیرانە مێژوویە کە لە دەستدانی متمانە بوو لە نێوانیانە تێیپەڕێنن و متمانەیان بۆ بگەڕێت و ئەگەر متمانەکە گەڕاوەتەوە ئێستا چه ئاستەنگێکی دیکە ماوە الدنيا كنو آباد به پشتر شر نابنا ایریشا فلسطین دسته اسرائیل ایرو چین دولتك بهز دبه آبوریک مزن تمام جهان بلا دبه ناو روسیا و اوکراینا ده سارا چارا خلاص کرد کت سالا 50 شرق دوام دکه اوروپا ایرو بهز بویه ناتو انا دکوه و ایته که فرماتا کدینه یعنی دنیا کنو آباد به و امزانن جی ناوندا جیهانه ده روجلاتا ناوین جی کیوی دویروکی و تایبت هی دوی واری ده ترکیه طایب اردوغان چو گول ملاز گرته مدسری اخافتنا خود گو دبه ام جبه خوی هندور تحکیم بکن یعنی اشتیان اف خو چکن ام شدت اجناف خو درخن مافی دموکراتیک و انسانی ام جبو گله خو تفی بدم ناس کرن و ده ارمانجا هری دم اجوتلك دريج ده ام حرمك بترور آوا بكن جبو وانا چه ببن لازم ما في انسانا ما في حقوقي ما في خوزایی بین ناسکرن اوانا انجام ده قانونا دستور ده جیه خو ببینه اولا دمك دريج جرد به لورا گوهراندنا قانون دستورا بنگهی جیر اتفاق دبي جير إرادة دبي جير عزمك دبي يعني أسكارم فياج وربيجم هم هلا دولتي تركيا إيرو سرو كومار بارتياوي اقتداري وبارتيا مهبي الاتفاقات جمهور ده أو جيبيري وانا لسر واري آشتي جديني وساميني بانغوازيا باشا برز عبد الرحيم حيا إيرو كاريك فكا كيف کاری پکه که بیانی از باورم اوجی دوی وارد جدینه گشتگی اورتراکن هر پیشات لناوچکه دیتا آراوا ولاتانی دراوسی او ولاتا کاریگری خویان ابینن لسر بابتکا بو نمونه پیشاتکانی سوریا چه کاریگری که لسر پروسه آشتی هبو يعني اتفاقا الهفكرنا دوازده ده آدار لسوريا دنابنا حكومتا دمكي ودنابنا بيده ده قصده از نابجم شخوا قصده فعلا جورتي رابويه باندور بوزيتيف يعني اريني لسر تركيا دكي لو رافانا هبدو نجدان مثلا بف جريداين علاقه وان بف هي ايرو جلي سوري وتركيا حدود سينورك دانين نورتي براك لفيالي ماي براك لفيالي ماي وهل لفيالي برال ويالي خال عليكي خارزل عليكي انا قال لك الملتك باوريا وانيا كديروكا وانيا كاولا وانيا جبر رياوي تشكي مثبت لهردو جياجي باندورا خدك زيفينا كم تشكي نمثبت شي ببه او جي باندورا خدك اما ايرو از باورم تشتاق للسوري دي قومه للسر پروسسا آشتیه لترکیه پوزیتیف باندوراوی چه بودی؟ باش دوڕۆژ پێش ئێستا نوعمان کورتڵموش گوتی کە پێویستە لایەنی سێەم چاودێری پرۆسەکە بکە ڕۆڵی نێودوڵەتی و نەتەوە یەکگرتوەکان و یەکێتی ئەوروپا لە چاودێریکردنی ئەو پرۆسەیە چۆن ئەبینن چی بوو؟ يعني نومان قرطلموش سروكي مجلسي إنسانكي نريناوي لسر خيري لسر عشتيه و اف قوميسيونا وره بآهنگ به هفسنگ مشان اراداوی دوی دراد جیکیوی تایبت هیه و هر کس دوی باوری دیه یعنی بوان قانون آنها
قانونا تروري قانونا انفاذي افدا ماجوتنا نممكن يعني اوانا جير استنج جير زور زحمتيه تينن بانگاوی از باورم داخوازیا گله ترکیه آشتی خواست اخر خواست تبعی وان قانوننا zaten ایرو مسئله او بیر آنی حیا بدری جبروی که اف بانگاوی جیدی و از باورم پشت رمضانی بلکی نزی 21 آذار دنوروزی دیجی ام هنک مزگینه خوشترجی تفد ببیزن هم جی سرو کومات و هم سروکی مجلسی و هم جی هلا دم ایرو دم جوینا خوی چنکه و سالوگرا بانگوازی اوجالان و ایرو مکتوب کویدنه بخوینن هم بکردی و هم ترکی و بخوینن سروکی دم از باورم و ایجا دوزا هنک قانونی جبو و پروسسا و چاوا بمشه و استاتیا المانی اندامه پککی و چاوا ببه دوی وارد جی ایروپی و سرفیا و هنک خبات بینکره بەڵێ ئێمە سپاس دەکەین عەبدوڕەحیم ئەکداغ پەرلەمانتاری پێشووی ئاک پارتی لەگەڵمان بووی میوانی کوردستان 24 سپاس بۆ ئامادەبوونت.